Ki Nongtrei jongka de Meghalaya Cooperative Apex Bank ringkat ke Iasnohkti lem bat ki Nongtrei Bank hakari India barok Kiwei ki balatip ke All India Cooperative Bank Employee Association mentagasngi ka khandai terik unai tung arja apusan ki lapinlong ke jingsangi trei ni ka All India Strike ka ba ki lapinlong haplau ka de Meghalaya Cooperative Apex Bank Shillong branch Katai ke jingsangi trei jongki Nongtrei Bank ka Cooperative Apex Bank Kadai ban persya ika jing temu ke sorkar ban rung iki an ki bakta iki Nongtrei Bank. Habak range kilat pathai KHUBOR, nakaliang u Deputy General Secretary All India Cooperative Bank, uba Edward Lynching, uloong bakidon hadu pratali ki mat jingdawa, kaba nakaliang ka organization kalabu, bat don na pedeng kite ki pratali, kila slembha bat ki jingdawa, bat ru ki dangshen. Namar kidon ki an ki bakta dangshen ki Nongtrei, kum ka fo labor code bat kiwe. Hoy dia kemau kita profit sebab kemau kita itu ka GST dan sibun di sini iba ka sokar mu berwata ham loss. Jadi ham loss kita di nongrap. Yang ini akan dibentan notis kampung ka jelang ini kam ka impak hamduna. Hamduna nomor mulai bahannya corporate houses itu betul. Wah, kalau kita dekat jingon tak kalau tak itu dia tak itu dia apa lagi orang ini kita ikut modify level code diamban simplify dari penwet pat iki Nongtrei hamba mentah organize sektor ini dalam organize sektor supaya ini la register yang ini ka trade union act Lara ki wanta ikini ki union ka ikut bertemai tak sibun bat inong trei hakim ni ki jakat trei inong la ban form ya ka union watla da kari ke jongi constitution ka kari ka article 19 ka constitution dungi kalau syak ban form ya kan inong ka association lagi union the union kamu kejing don kami ke union kamu kan protect ya ki right ya ki up dong di para Nongtrei Kiwei apapun jadi kat benang ya kanang ya mai jike ibon mi itu boleh man kesenam kadai bendon makano kandon ke jike teba lingba ki central trade union Nongtrei ki kumka trade union ka berimtam po India kadai ka All India Trade Union Congress nangpa kasawan ka intok ka Indian National Trade Union Congress kini ki nongelam jong ki kilai jengai ya dari jongi shop kanwan mangilyo la iyo kadon kanika Trade Union Act of 1946 kini berapa lah pasang hiban manora na yang lagi begini nomor kat panang ya ko basta kinda wala kanika labor code kamu extended hours mo Nongtrei kala nang kamjro jaka Nongtrei kumag katunga kanika industrial dispute act Nongtrei kilaban trei tanggal prakta kilawang ra ini la kebol dengan ini jaga nika labor code kamot Nongtrei kinhap ka management la nika kanono ka jaka ka Nongtrei kalaban extend kalaban pendrong jalan ya Nongtrei kam na haduk si pogenta way genta ngimla ban ngino ngindon su ka hakbal manyak persa esta ramut nangpa don sa ibenta ba government ka ibor ya kinong ikam na iki employer but ya ka hire and fire support ladap. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts
to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.